Pa sigurno da nas očekuje jedno teško gostovanje u Podgorici. Predvodi ih sa klupe nama svima dobro poznato lice Milorad Peković, a na terenu Šaleta Kordić koji je prvi golgeter lige i na njega moramo obratiti pažnju. Kada je u pitanju ekipa Podgorice i njihova igra, ekipa koju ste ovdje ubjedljivo pobjedili uz možda najbolju igru u dosadašnjem toku sezone, da li ćete primijeniti, da kažemo, recept iz tog meča ili je svaki meč neka priča za sebe? Pa sigurno da je svaki meč priča za sebe, ali potrudit ćemo se da ne pričamo puno o Podgorici, nego smo se fokusirali na našu igru i kako ćemo da izađemo kao pobjednici iz tog meča, kao što je to bilo u Nikšiću. Pa dobro, nijedna ekipa, kao što stalno ponavljam, ne može da je lako savladana ili reći tako na taj način. U kom smislu? Zato što stalno ponavljam da je liga, kao što znate, ujednačena ekipe, odnosno su ujednačenih kvaliteta, tako da jednostavno zavisi od samog tog dana i nekih stvari koji se dešavaju na samoj utakmici. Dobra pobjeda u Pljevljima, veoma važna 3 boda za neki naš pozitivan niz od 3 utakmice i 7 bodova iz te 3 utakmice. Ostale su još 3 do kraja ovog dijela i kao što govorim, opet ću ponoviti da samo gledamo narednu, to je Podgorica, odličan tim, ekipa koja je odigrala prošlo kolo odličnu utakmicu, znamo da neće biti ni malo lako, kao što nije ni jedna lako, ali opet mogu da kažem da očekujem i nadam se da možemo da uzmemo 3 boda. Kada je u pitanju zdravstveni bilten, ono što zanima sve one koji prate Sutjesku, naročito u ovome dijelu pred kraj sezone, da li konačno možete da računate na sve one igrače koji su tu, da kažemo, na ivici da se vrate? To na ivici da se vrate znači da ne možete da računate na njih, ali imamo dovoljno igrača koji mogu da odgovore ovim zahtjevima koje traži stručni štab. Kada je u pitanju sama igra Podgorice, da li ćete neke eventualne njihove mane pokušati da iskoristite kako bi se postigao što bolji rezultat? U cilj u svakoj utakmici ulazimo upravo kroz te analize. Uvijek tražimo mane, da iskoristimo mane protivnika kao što protivnik traži naše mane i probamo naše da sakrijemo, odnosno anuliramo, a da protivnike iskoristimo i to je poenta u fudbalu. Nije lako uvijek to uraditi, ali se trudimo i nadam se da ćemo to odraditi kako treba.